I'm a children making machine. I'm a machine. Ugomba konka bihagije. Don't worry about that. I'll be giving the powder. Wowe mama wakatabigukoreye. Inshuro eshanu mu kwezi kumwe. Can I be your superhero? Mana we ndeba ukuntu nsigaye ngana pe. None ntabwo nabivamo. Niyongereho ibiro byo kubyara. None n'amabere yanjye atangiye kugwa ngo mu konsa umwana. Ntabwo ngiye rwose uyu mwana nzakomeza kumwonsa pe. Ibi mbivuyemo. Azanywa amata y'abandi ba bebe bose banywa. Ubundi ntabwo ari uwa mbere kandi nta n'icyo azaba. I can't kill myself in this life. How much can I, like you, be strong to hold the powers of the sun? To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Mwaramutse neza muganga. Mumeze neza. Ntabwo tumeze neza kabisa. Umwana ararwaragurika buri kanya buri munota. Aho tugeze ntabwo udufashe turebe wenda. Umwana afite umuriro, uduheri turamwishe. Nta kirya. Ya muganga sheri. Wongo. Mumeze neza. Ese byo mbwira amazina yawe. Amazina nitwa Mutabazi Charles Alpha. Bibi sheri. Mama Keza Honia. Mutabazi. Mrs. Mutabazi. umwana Teta Ariane Mutabazi. Okay. Mudufashe kabisa turebere. Reka mupime umuriro hanyuma dogiteri kamubwire ko kamubaze ko afite abantu mu hano. Okay. Mudufashije kabisa. Ntabwo tumaze iminsi tutaryama. Ari tuyo. Zamura gutya hano. Kamumana mufatira akaboko. Baby zamura akaboko. Ndijo. Akira sheri. Reba. Akira. Reba. Nagara gashinge. Aha, gutyo. Aha. Bravo. Byarangiye. Bas. Nawe yabiretse. Muraca hano. Muzamuke gutya hano. Okay. Icyumba cya gatandatu. Nakoze. Tujye mu cyumba cya gatandatu twagiye. Tugende. Tujye mu cyumba cya gatandatu. Muzamuke mayisikara. Urakoze. Wamuye cya kapiti kanje. Ariko ufite shape nziza. Urakoze. Ari ngira ngo wenda ikindi ajya kugira ikibazo uteka muhora mubwira konsa umwana ari mwarabishaka ubundi akabirega atasi byiza ko umubyeyi yakonsa umwana kenshi gashoboka kurushaho. Yego ni byiza urumva rimwe na rimwe ndabikora ariko ntabwo nshaka kubikora buri munsi kugira ngo amabere yanjye atazaba amasogisi subizi se. Kaho nyumvira muganga. No kutonsa umwana bishobora ko ari biri mu bintu bituma arwaragurika. Ya ufite shape nziza uteye neza ariko urumva ntabwo nshaka kuyiluzinga. Amabere ako baby kuko kwere mama. Really? Yeah. Umwana agomba konka nyina byibuze imyaka 2. Hari amasibazanya amata yo guha ababebe niyo tuzatuma. Ari n'imfashabere ugomba konsa umwana kugira ngo amere neza. C'est ça. Nta kibazo mu byo kwa dogiteri arabafasha. Honestly speaking, you should breastfeed my child
Don't worry about that. I'll be giving the powder. Milk. Let's go. Murakoze. Murakoze. Powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Humura, baby. Humura. Humura. Hey, so good. Yabiretse. Yagiye. Papa. Bujo. Sorry, baby. Ngaho ceceka. Okay, it's okay. It is okay. Anyways. Uyu I'm nguyu. sorry. Nani kukwitaho, baby. Ngaho ceceka. More. Sorry, baby. Twarangije nta bindi twongera kugukorera, sibyo? Humura. So, Doc, mu bintu tumaze kurera ibizamini, tubonye ko umwana wanyu arimo gustrugglinga n'ikibazo cyo kuba adafite nutrients zihagije cyangwa se intungamubiri zikenewe zose mu mubiri w'umwana kugira ngo akure neza. Ubwo se byaba biterwa n'iki ko umwana afata amata uko bikwiye? Izo nutrients zaba ari izihe zibura? Hari izindi se umwana muto wundi aba agomba konka bihagije. Akonka agafata umwanya uhagije kuko nta kintu kibaho ushaka kubona gisimbura ibere rya mama ku mwana. No, umwana muhazira formula ari amata y'ifu y'ababebe kuko nyine bavuga yuko nayo asimbura amashereka. Siko icyo tonse umwana imyaka Mama, ibyo ngibyo byibuze cyangwa 3. Akenshi bikora ku muntu udahari, ariko bishoboka uri kumwe n'umwana uramwonsa bishoboka kuko amashereka nta kintu kibaho munsi y'isi cyasimbura. Nubwo wamuha amata avuye sinzi mu ijoro he, ntabwo ushobora gusimbura ibyo umwana akeneye mu mubiri. Niyo mpamvu bitera ibyo bibazo. Umwana akarwaragurika, umwana akagira ibibazo bya hato na hato kubera iki? Ya mashereka y'umwana niyo amuha immunity cyangwa se kugira abasirikare bamufasha kurwanya indwara zose mu mubiri. Biriya bindi byose buriya ni ibyo gufasha ariko habuze ubundi buryo ariko bishoboka no konsa umwana bishoboka. Ndabyumva. Ariko nanjye nagomba mpari baragiye mu kazi, so msigira umukozi amata. Ako bebe. Ukuri muganga aratangiye muramubwira, I always tell her please try your best. Umwana ngiye ayonke bihagije. She has to kuko ahanga turavuga ku buzima bw'umwana n'urupfu. Ntabwo wakitwaza ngo akazi bitwara ubuzima bw'umwana hejuru uvuga ngo akazi. Dore arimo ararwaragurika. Baramuha amata mu ipaki. Urabona ukuntu umwana angana. Uruvuga ngo indwara yari yose ifite ubushobozi bwo kuza ikaba yamutera ikibazo kubera iki nta basirikare bahagije afite mu mubiri. He needs to have the mom's breast. Tuvugisha ukuri sibyo? Reba ukuntu twabuze iki cyo uyu mwana n'iki kibura. Ibiryo uko bihari mu rugo. Yakwinjiza shere ntukankoze isoni pe. I beg. Mubikosore nuko birafasha umwana. Izi ndwara murabona zihita zigenda zose ntumenya nana ziciye. Akeneye ibere kurusha ibindi byose. Kurusha ayo mata mugura n'ibindi byose. Ibere rya mama. That's all he needs. Kongo wanjye. Aza gukira. Sibyo? I love you baby. Urakoze doctor. Anyways, muhumura aza kumera neza ni mu mwonsa byose birakemuka. Hari n'indi miti twanditse bari buze kuza kubaha mujye kugura ara kuri pharmacy. Ibirenzeho nibere nta kindi. Alright. Thank you so much. Welcome. Urakoze. Twagenda. Okay, bye baby. Bye. Ndishura kuri momo. Dufite code hari. Dufite code uragenda kuri reception barabikwereka byose. Okay. Yeah. Thank you sir. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one.
sheri nakuri magingo aya ngaya I'm still fidgeting ndagerageza kugira ngo ntabwo nivisha uburyo ki kwishyira kuri taye byawe biruta umusumwa ibintu nkihaye n'ibintu ki ninda kwigishira ibyo ibintu bikoze ubikuye kuki konsa umwana bigutwaye honestly speaking umwana ni nta kurenganira hano uri kubigira ibintu bya big deal kandi it's not a big deal. Umwana tumuha amata subiza ukuntu cya gikopo kigura 90k. Urumva meaning yuko umuntu wakoze yashizemo nutrients zose ibyo bari kumbwira kwa muganga aronke none se abana ba mama babo baba barapfuye cyangwa babyaragenze gute ntago babaho ntago bakura. Ariko urumva barapfuye uwanjye se yarapfuye cyangwa yabuze umubyeyi uramugira imfubyi kubera iki uratuma buranye umwana araburanye na kubera iki agihari umugore muzima mwiza uri hano njyewe narakurongoye mvuga nti umugore nzanye nkuko umbyarira abana banje bonse imyaka 2-3 kuyiteho ame children making machine ame machine ngo waranzanye ngo nze kukubyarira. I understand ngomba kubyara but then reba first of all ntwite reba kunanga niyongereho ibiro nk'abingaye nka 20 hanyuma njye kongeraho kugerekaho nagize imana wenda amabere ntiyaba manini cyane ubu ngende ngerekeyo noneho ngane gutya and then you start looking around nkaho ntakuzi men ushobora kubyara ukonsa ukitaho ndakubwiza ukuri ko imana ko ibintu byo kureka umwana wanjye ntiyo ngo yonka amashereka umwana emereye ko nka at least mu gihe ageze imyaka kibuze igito cyane nuko ari mwabihinduye ubundi abana bageraga ku myaka 3 urashaka umwana ageze umwaka n'igice uhita umukura kwibere. Okay, the thing is banzureke mbanze nkore niyiteho bwa mbere ngabanya ibiro nimara nyine nsubiye kuri taye nari ndiho and then I will start breastfeeding her. Akosha wowe mama wakatabigukoreye ibyo bintu ko mama urajya ngo yaraniye kubigukorera gusa mama wangeje gute kubuteye neza gutira biteshisha suko umwana iyo yonse neza agira ubuzima bwiza bugira umuze kandi umwana agakomera nyine ntarwara indwara umwana ahora mu bitaro kubera ibi kubera ibi. That's why my kid is always at the hospital. You are sounding as if umukunda kurusha kumukunda you think. Anyway ndakwinginze ndagusabye nk'umubyeyi cyose wifuza I beg ndagupfukamira pe unsaba icyo wifuza unyongereza umwana ndagwereza ikintu cyose wifuza unsaba icyo ushaka ariko umwana wanjye mwonse neza ndakwinginze please. Aya mata uzi gute range ya proteine ziri mushobora kuba ari nyinshi ku mwana cyo ni cyambere aya mata akenshi ashobora no kumutera n'ibiheri bitewe n'iki bitewe n'ibinure byinshi birimo too much fats mu mashereka niho dushanga intungamubiri zose niho tuzisanga kuko baby ndakwinginze baby you know I love you you're my woman I want you to think about it and then you tell me baby okay it is all I hear I promise nzagufata neza kana kantu gato ntabwo twagapfa nk'umuryango please promise me you'll do it baby right yes I will think about it. I love you baby ushaka wiryamire ntacyo you can sleep Kombanze njye koga God. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Superhero.
umubyeyi mubi. Ubu konsa umwana wanjye nibyo byananiye. Uwo mwana wanjye inshuro 5 mu kwezi kumwe. Ngo ni za mashepu. Mana mbabarira. Ntabwo nzongera. Nakosheje. Kuri kwibaza byinshi byagenze bite? Are you okay? I'm not okay. What happened? Ndabonye koje. Zirinde hariya nkwitegereza. What's wrong? Hari ikibazo. I just realized my mistakes. Mistake? Yeah. Wow. Which one? Nabaye umubyeyi gito. Ntabwo umwana wanjye namubereye mama mwiza. At last. Finally. I'm sorry. Akuze ko Imana dusenga yumva. Baby, nashakaga ibi bintu ntabwo wabyumva. Mvuga ni ryari umugore wanjye azabyiyumvisha ko umwana agomba konka nyina, intungamubiri zose akazikura muri nyina. Ariko thank you Jesus. Imana ni igitangaza. Uzi se? Byakuje no gute, byagenze gute? Yeah. I'm a little sorry. Ejo nari ndimo ndumva ikiganiro cy'umugore ngo yari umumodo ngo n'ibiki yanga kubyara. And then mbona muri commentaire muramubwiye ngo erega iyo wabyaye nakiyo wemeye kujya gushaka ugomba kubyara. None njye narabyaye none ndashaka kwicira umwana. God forbid. That's my woman. Ubu ni umugore wanjye ubuni nashatse. Umugore ubyara umunsi abana nta byo uvuga ngo iki ngo amata ngo ibintu byo ku ruhande no. That is ucyo nicyo bita umubyeyi. Umubyeyi no wakira ibintu byose. Ukambwira baby, let me tell you something. Warazi ko ushobora kubyara kandi ukongera ukagira agatayi kawe keza kandi ukonsa abana bawe. Izi ndwara duhoramo buri munsi duhora kwa muganga byose ntabwo byakabaye mu gihe wose umwana 100%. Cyangwa ko ikintu watekereje ikintu cy'ingenzi cyane musabe icyo ushaka cyose anything that you need. I'm telling you, ikintu cyose ushaka. Nushaka inyama zose uzibyize. Erega ni responsibility zanjye kumwonsa ntago ari paka ko wajya ngo urabimpembera muri mwe. Kambwiza ukoreshe. From today, I promise you on Sunday nagutwara ku mafarashi. Right? Nagutwara ku mafarashi. Thank you. I promise. Damn. Lastly, umwana mutekereje. Eko bibi niko bigomba kugenda. Erega ari amata. Ari biriya biryo, ari amata, biriya bintu sinzi. Mba numva bituje uziyanenge kabisa. Yeah, I think so. Ko ushobora kumenya sugar content, you know, salt content, ibintu ukamenya amasukari biriya bintu ngenekereza ko birwaza. Kasanga byo bituma abana bakomeza bishimashima ukabona umwana agize uduheri twa hato na hato. Yeah. Ariko ubwo byemeye. Baby, usabiye umugisha none tuzabyara impanga. Numwe byananiye kumuranga impanga kandi. Good. Bravo. Good. Bravo. That's my child, right? I swear, baby, uziko arasiga twumva ibintu byose arabyumva. Mwana wanjye iyi si n'ubwenge.
iyi si kuyibamo bisaba ubwenge bwinshi cyane ntabwo ariko kumva urabyumva ayisayitera nakitse ariko iyi si kuyibamo bisaba ubwenge urabona amarinete ufite bigusaba amarinete kugira ngo wambaye urebe kure yaho tufa irire mwana wanjye papa by the way sheri kamubwire honestly speaking come ari muhereza nubwo ngiye ku kazi ndi gukunda uburyo uri kwitwara keep it up komereza. Oh my god, this kwa nyango ni favor. Uri kumwiyegera. She's okay, she's my child. Iki? Mama yasiga, mama yakwegera noneho agwe care na support byose. I'm loving everything that you're doing for our beautiful child. Thank you. Keep it up. Yego. Ngo iki nawe yashimye. Ati nanjye ndashimye. Thank you. Agasa nuri bukererwe. Shari kangende ubwo in case you need anything. Let me know. Icyo ashaka cyose kimuhereza. Uyu munsi naho yanyitonze. Yitonze. Uziko witonze. Bye. Love you, okay? Ndagaruka. Muzandiki. My baby. Take care, right? You too, baby. Bravo. Bon appétit, prenne du vestiaire. Abegi, ntuzongeye gukoresha ntuzongeye. C'est bon français. Bye, baby. Bye, have a good day. Mumerekeze. Abo nabyemera. Okay. Mumerekeze uragaruka umuhe ibiryo. It's okay. Nibyo byiza. Tufu, nega duherekeze. I like that. I like the bond between the two of you. Mumerekeze kabisa. Denge duherekeze papa. That's good, babe. So, I like that bond. Keep it like that. Close. It's okay. It's okay. Kanda mukasa. Yayo tutachereka. Nende turavuga. Okay. Kandi I love you, Biggie. I love you. I love you. That's good. Wibagiwe kuma kabisa. Oh my God. Again. Okay, bye. Have a good one. Sigara amahoro y'uko. You too. Kanicare hanze mfate n'akayaga. Mwiriwe neza abakunzi ba Ganza Films, muri ino filme mumaze kureba mwabonye umugore yakinnye ari njyewe, umugore wanga konsa umwana wiwe kugira ngo ataluzinga shape yiwe, kugira ngo amabere atazagwa, ari byo bimwe mu byo abagore bitiranya ko kuba wakonsa umwana amabere azagwa cyangwa uzaluzinga shape yawe. Nashishikariza abagore bose muri rusange ko niba wemeye gushinga urugo ugomba gutanga umwana Imana yibishatse, hanyuma uwo mwana nawe ugomba kumurera kandi agakura mu buryo buri healthy, mu buryo bwuzuye, aribwo icyambere na mbere ari ukumwonsa, niho bihera ubuzima bwiwe buri healthy, niho buhera mu kumwonsa. So iyo ubona yuko ushobora kuzaluzinga shape yawe, niba udashaka kuluzinga shape cyangwa ayo mabere yawe wita ko ashobora kugwa, ushobora kujya muri gym, ushobora kwiyitaho mu bundi buryo bitatuma utakonsa umwana wawe, kuko umwana na amaraso yawe ugomba, Imana yaramuguhaye kugira ngo umukuze kandi umukuze neza. Uwo mwana ni responsibility yawe igihe cyose kugeza niyo yakora. So numva ariyo nama y'umunsi muri no filme bashaka kwerekana. Hanyuma stay safe, Imana ibarinde, hanyuma subscribe and share iyi video niba wayikunze. Murakoze.